Pini dipo rong supia hitiar lo Little Dragon Restaurant along karen ke sort pen inot apran ke damla pen inot hospitalized. Pini ni phai isi jang mia che cloning kan suru hini rank koira ke thom apor por phai sir kep dipo police station arlo dipo hitia long ihum Little Dragon Restaurant along kam ke klem atum bang hini electric current ke sort pen ajok tong se kot pen ke thekdun long atum dipo medical college and hospital pondet lo. Bonta kopai kelang no dipu medical college and hospital admitted that pen inut merik momin arta thongke brahini arong dipu alanglia bangke apran dam joilo. Lapen inut abang amen arun momin arta plike brapho ahem dipu pusi pangthek. Sita kopai kimi alangli phana bangke nonamat se lang pon bom lang pusi dipu medical college and hospital superintendent pen pherangke tum angno lamthe pachethang pon. Labangso Little Dragon Restaurant along ko pikoson penlone lapusana ghotona ke pholokma pherangke tum kachini jia phan berta ke np me jia phan bor I ulusita badu phanta arju jia thaya matse avedetlo restaurant amatsi ing hapche kamatsi berta ke tok ahut an berta long pe me thek thedetlo Labangso ghotona details ke long jia phansi dipu medical college and hospital an pherangke tum humri damsi DMCH a superintendent pensi pherangke tuma thengno ke than ansi la so ghotona chini pinlo sita birta ke tok bom ahut an ke ahema sorlapen apuria la tuma phan thekpon long lela birta pangdakpon Karbi Anglong news channel ডিফুত মেইন বজাৰত আমি শুনামতে কাৰেণ্টত লাগি দুজন মানুহ জখমী হৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ৰাতিপুৱা 9:10 মানত আহিছে এজনত ব্ৰড ডেড আমি হিচাপে কওঁ ব্ৰড ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে কাৰণ কেলে তেখেত অলৰেডি আনা সময়ত মৃত হৈছিলে আনজন মৃতকৰ নাম আছিল মিৰিক মুমিন বুলি 35 বছৰীয়া এড্ৰেছ ডিফুৱে দিয়া হৈছে আনজন আছিল অৰুণ মুমিন 45 years ডিফুৰ এড্ৰেছ হয় তেখেত ইনজুৰি হিচাপে আহিছে তেখেতৰ জখম আছে সোঁ ভৰিত বাওঁ ভৰিত আৰু সোঁ হাতত অলপ জ্বলাৰ মাৰ্ক আছে আৰু আমি হেতু ডিপ জ্বলা বুলি কওঁ around 3 cm by 2 cm বৰ্তমান তেখেত সাৰ্জাৰী বিভাগত এডমিট হৈ আছে আৰু স্বাস্থ্য ঠিকে আছে আমাৰ ডক্টৰে মনিটৰ কৰি আছে গতে আৰু পাৰিলে আমি আইসিইউ লে শিফট কৰিম যদি দৰকাৰ হয় এনি মোমেন্টত আৰু যিখিনি ঔষধ পাতি দিবলগীয়া হৈছে গতে Nili block ke parlo diopani Congress committee asai hemalong tongsekot pen pherangke me kangni Pini por phai kri sia por malom diopani MCC lapen nilip MCC atum chelangsi lapen anparta Karbi Anglong District Congress Committee VP Samson ingti setami chetong dunsi Safe Democracy Safe Constitution pathi PN ponsi Congress Committee hin pen sodak pen pherangke me kangni pon Son si jasimet pherangke me long ke jai ponalam the Congress asongja po Rahul Gandhi aphan defamation case warde ki pimate Gandhi family aphan kilang rok kilang ko thapsi pherangke me inni pon kona tatangkalo Berta pang da pon Karbi Anglong Rahul Gandhi arju datna laso arjulong poppo pojone si alang liphan MP pen anghoi pen kathang lasi ami aji moi okoman okome to kobo bisarisu Rahul Gandhi ji দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান বচাবৰ কাৰণে যেটো মাত মাতি আছে এই মাত মাতিবৰ বাধা কৰিবৰ কাৰণে ৰাহুল গান্ধী এমপি টু খাৰিজ কৰা হৈছে ডিসকোৱালিফিকেশ্যন কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধী যে দিব লগা আছিল পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই 20,000 কোটি টকা আদানী কোম্পানীৰ বাহিৰৰ কোম্পানী হৈ ফাইনান্স কৰা এই টকাটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই কথা লুকাই আছে ইয়াত আৰু এই কথা ওলাব এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আছে ইয়াত এই কথাটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত খুদিব বা খুদিবলৈ সুবিধা পাব বুলি পেলাই এমপি ৰাহুল গান্ধী ডিসকোৱালিফিকেশ্যন কৰা হৈছে লাসি ৰাত আতুম ইলিতুম নন ইলি লাদাখ কাৰ্বি আংলং আলাম বাকেলা আংলকানি যে কান্তুম দেশ জংসি ইলিতুম কনস্টিটিউশন জংসি রেংলো পুলতান্তে ইলিতুম Demokrasi rengpo demokrasi jong sabe constitution jong sabe pulotante ilitum dak article 244 it avelo 6 schedule pada cepan tanglong lelo lasi hala suarat kato kabe Karbi Anglong ara ta kongres along mang claim mang citu dui po phansi nili chuniri lo la rata phan pamang hupen Sarpimarta oso ti chibu palar risomartom ta sakori bakori ave lason atom pham lam kichok che alam
ahok he alam than po rally unan nang padun po unan police pen aring pasu po halaki claim ke thang ta le halake na hok ta le rande Karbi Anglong arar aphan ke paduk ke pasung cho lasi Rahul Gandhi ji alang ni kaning je tado je Congress sarkar banglo pulotante UPA sarkar banglo pulotante Article 244A autonomous state ke nang pivek po alang ni kaning je tado la so video tado nili tumalo rar aphan chu MLA election apran se alang ni ding jelo lasi Karbi Anglong arat bang akaprek aparti atum Karbi arar phan lam kacong thui kacu bay pen khalat ke claim dunde daji ki dunde daji apansi nili kado we phande chuni diglo lasan ilitum nili block a president Khakati along drugs mate heroin kinep thulong pini therepo ni phai isi ningkan surihini rain koira ke thom anarlo chitim por phai krehini apor malom Janakpuri under Khakati PS Lapen SDPO Bokajan assistant by OC Bokajan OC Khakati CRPF PS Lapen Istafatum Penchelang si Keton Kilang mate Kirika Kurugasai Kedeng bom anahut inora bang pholong pen plikebra troxy sabona home 576.86 grams heroin kineplong Lapen hitialong ador 3 crore an bagdoji pusi pherangkya phan than pachini Lapen kachingnang check abang pomen kiyeka IME 34 years son of Viketo IME Burma Kem Dimapur. Lapen bangso kachingnang check abang pophan Bokajan SDPO alang litum pensi chepari dengpon. Total weight আছে 576 grams. ভর্তিজন কোর্স আছে একজন দিবাপুর বর্মা কেম্প কোলে লগ আছিলে এটা আমি ফাইনাল ইন্টারভিউশন করেছি কোলে বজাৰ মূল্য কেনে আছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2-3 কোটি টাকা হবে স্যার নামটো কি আছে তেখেতৰ নাম কেকা আইমি স্যার বৰ্মা কেম্প দিবাপুৰ স্যার কিহত আমি আছিলে তেখেতে বৰ্ডাৰটো ক্ৰছ কৰি খোজকাঢ়ি আহিছিলে স্যার কলৈ নিছিলে কিবা গম পাইছে নেকি এইটো আমি ইন্টাৰভিউশন কৰি আছো স্যার পূৰ্বতে জড়িত হৈ আছে নেকি তেখেত লগত এটা ষ্টেটমেণ্ট ল'ম ইন্টাৰভিউশন কৰিম তেতিয়া গম পোৱা যাব ৰেকৰ্ড চেক কৰিলে আমি গম পাই যাম Puthot Rahul Gandhi Aparman Pini Press Meet Kangnipon. Nijang Karbi Anglong Kopili Constituency Mondol Congress Asai Hemalong Socheng Block Mondol Congress a Party Atum Pen Press Meet Kangni. Rahul Gandhi Apan BJP a Party Atum Criminal Case Kipi Puthak Socheng Block Mondol Congress Committee Hinpen Pini Niphai Isi Jangmie Cheklo Kopili Constituency Mondol Congress Asai Hemalong Press Meet Kangni. Socheng Block Congress President Bindra Rongpi Amreng Constituency Mondol Congress President Sarthi Ronghi Hamren District Mohila Congress President Mrs. Kareng Phangcho Pilapen Hamren District Sevadala President Juguraj Pathakatumpen Press Meet Kangni Ponang Kok Alam Theke BJP Government ke Chokche Puthaksi Press Meet Ingni Nang Koklo Congress a Party Atum Bharat Juro Program Kedeng Ponlake Kanyakumari to Kashmir Ankedama Jok Rahul Gandhi BJP Atum Nong No Piponlo Lapen Karnataka Public Meeting along pusatami nong no kipia joksi Congress a hinpen ke chok pusi BJP government aphan akoi pipon. Lason si Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuning ripon Assam Lapen Meghalaya ahoy mate Nijang Karbi Anglong mukro along an kilometer pli arlo nang kilot chokaputhak prabjin pen uthai dam lapnangji. Lapen Congress a hinpen ingtang kring pen pusatami kachesong ponji aphan kaike ta chisik ding sidolo. Kheroni Pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Today, I, on behalf of Socheng Block Congress Committee, would like to speak mainly on 2 points. Number 1, that is the disqualification of our beloved MP, that is Mr. Rahul Gandhi from MP. Then second point, that is the why Modi and his government, that is his council of ministers, are shielding Mr. Andani from forming the GPC. So now let me go to my first point. The disqualification of Mr. Rahul Gandhi from MP is a game plan for the year 2024. The reason behind is that Modi and his government, they are scared of Rahul Gandhi. They are scared of Rahul Gandhi because Modi is
afraid of losing his share, that is prime ministership. That is the reason they have planned again, so that Rahul Gandhi would not be allowed to be contested in the election. And then, secondly, from the Jatra which Rahul Gandhi has traveled a month before, from that it is clear that Congress are now all the more growing compared to the past years or the past time. That is why the reason he was afraid of Rahul Gandhi, that he might speak, that he's going to, that he's speaking about the right of our people, and it is very clear. That is the reason why he was put out to be contested in an election. To my second point, why Modi and his government are shielding Adani? They are shielding him because it is very clear, if GPC is granted and to be discussed in the parliament, that is very clear that Modi is the main crime. He is a culprit. All the things which has been done will be clear. All the things has done by Modi, because Adani is just like he is just like a Cheklo ejon seki ke chokpen Kheruni Model Hospital along unpractical seki aphan kewan narsa tumaphan. Jengkha bomon po college along cheklo ejona pharman narsa tumaphan theory training ki pipon along ki ongdung atum amen che thapdun. Nijang Karbi Anglong Jengkha bomon po college along all north east nurse a training ki pipon ke chengsi ke theoryan si cheklo ejon anpajut si pinini phai isi jangmia cheklo Kheruni Model Hospital an practical a training aphan superintendent Dr. Terona Thengno an pachinipon. Kado kabe nurse aphai bang thongkep sosiatuma phan practical a training ki pipon je phan Kheruni Model Hospital along an vanlo lapen non second phase aphan men kache thapdun je phan chairman training ke thino pachini pas lo pulurante Kheruni pen kamsing dera Karbi Anglong placement of tak makenil tumehin pen kachini la pen ke klempon ating pulurante alang tum ladak cheklojon thom poson lo training bangke cheklojon parar lo theory bangke la pen non clinical lo practical lo la bangdak cheklojoni hospital ong dopo la so ki julo pulurante alang tum han bangke diploma and certificate pa jirpon po la bangso diploma and certificate allo chi ot ponsi alang le tuma fan experience a trainee who a main pen Rotary International who is NGO do la so Rotary International NGO la bangke UNO a branch UNESCO atum si la alang tum han sponsor pondo la si la bangso teng pen alang tuma fan bangke Karbi Anglong pen angtan mate within a samang bongsi hedung hospital along se alang tum han bangke is experience practical law training experience a training pipon tupo la so ki pipon ng sega bangke alang tum han isi honorarium da pipon ji isia ke hot tangdo amount ki thik tangdo la so honorarium da pipon ji a cheklo jontin la si alang tum ningkan ke thom anle pupe seta ningkan si alang tum hadak kamcher abdun bek nang pok labang so phiyong se alang tum chewang thulo puludangte alang tum doctor along private chamber long madoji mate mena pharmacy tong chingpuji ma mate kapre gasai health worker dopik ason health worker pudo la sai lahaya sai tong claim jima la bangkalang tuma ningke hanglo la pena ko esona bangkela helo alang le tum yongsi educational qualification graduate BA MA yongsi degree do plotangte alang tum kela ningkan ke thom experience la so certificate pen bangke alang tum government along GNM sita ANM sita labang so post ka che apply dun pen government a nurse a job ke claim ji isia war sakit he dumdu la sila hello alang tum han a future bangke Rongmongwe block upper lo so chengdhenta Congress committee asai hemalong tong sikot pen pherang ke me kang nipon
Lason sipini por phai kreisia por malom so chengthenta MCC lapen duar bagori MCC atum chelang petsi safe democracy safe constitution pa TPN ponsi Congress committee ahin pen sodak pen pherang ke mai kang nipon son si jasemet pherang ke mai along ke jaipon alam the Congress asongja po Rahul Gandhi aphan defamation case warde ki pimate Gandhi family aphan kelang rop kelang plot aputhaksi pherang ke mai ingnipon Lason si pherang ke tum karjuduna hut duar bagori abarim XEM rataning ti alang lipan karjuduna hut duar bagori constituency kaparlo diring PS angkangarlo SOPD atawar kaselam patang thek the dara puthak alam alang lisitame aning ingsam se pusi lam the nang chipak lang dona pen ki chok che jong pathu pherang ke theng no klarda pen pachini pon dehuri pen amusi la pen la internal alam ladak apak na chiwag dun alam abe nil tu mithang se ya kalam hal rak pakeng nahi kadu ka vedo la alam kan je pe ladak kipat churai alam pen digital leader tu ninjelo anong pa junolo la pen la alam bang ke speaker phan tu damsi parliament along ne as a member muni da tum public representative neta la si neta la alam na bang ke parliament long ninjelo nang ninje ji khana pona kinai tu office tame speaker bang ala bhan apor kipe la pen urta ki physically sin ona bang ke hala da gitu isia court long pen gujarat long la so court long pen jitu ki thi tang akes tame pareng disi alang bhan it's a judgment below 2 years jitu imprisonment alama bang hala lokote court tum admission la ke court tum bhanili tum thang pu thaibe office tame la so ki court pen apor ki jada phis tame पार्लियामेंट लो कुपिया पोसी बीजेपी सरकार तो के फिरी कथरेक पेन जे क्लोज ऑन अ कोर्ट उधर फिसा में लोगे राहुल गांधी अफार अलंग तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलंग हंकांग अनंग तो पिस अलंग फलदा किपा वेदिया नंग तो पिस अलंग अलंग थे हलदा निंजे लोंग लो पोते अदानी अलंग मोदी अलंग का दो कबे रादा तुमलोंग क्लांग देखो lang ep tu matha ka phire ka thiri ke joine si alang phan bang ke tong se kwat pen pabeda wafi sai tum kudam ji lake Rahul Gandhi phan ke pa phire pa thiri ki kali alam kali lake democracy long people voice jitu alam the lake suppress ki puri lapen lake ber ki ji phan lapen jitu la bang ke lang dam lo pulote modi abang atuma sarkar bang ke BJP sarkar ke adani atuma jitu hobidha ki pi laso pot ka do ka be ki patu ya joine si alam ki paklang be phansi ka phire ka thiri ke joine si non bang ke parliament lo a membership tame alam phan ki pabe lo kuni ni tum kudam ni lo hala da ku pia potsi alam tu ka phire ka thiri na ko ka do ka be alam tame daklang dakku lapen ku pia potsi Rahul Arjula ku pia potsi foreign country nahok le dam tame ku pia potsi laso prang laso alowat kalite apijong jong ku pia potsi adani modi atriblong le dun rok tik lopu lai ka julong tame alang tu je ka phire ka thiri ka son sido lasi isi congress tumbang ke lai pele ka phire ram ni kali